Mātou te whaaftai atu ia te oe le tua o iovo le tua silisili ese. Mātou te whaaftai atu o no lo alofa ma lo wanga le lei, e lau whamaoni ai mātou le nei aso. E peo na mātou whalongolongo le fiafi le vi inga e peo na usuina. Io e moli mawina o mātou tangata umalava e le lei oe le tua. A wai whaavavau lava lo alofa, ma lo whamaoni ia i mātou o lau whanau. Whaaftai atu ia te oe le tua, ia sa umalava o lo mātou ola. A wai lea unoa no mātou vivi atu ia te oe o mātou lo ngutu. E mita fo i o mātou nganga ia te oe ova. A wā mātou te telitonu o oe o le tua, e lei lava se tasi e tua e tusa ma oe. Oe o le tua o lo iei le ola, o lo iei le manuia. Oe o le tua o le wha o le tanga. Oe o le tua e mawhaia me umalava. O le tua Abrahamo isa akoma ia kopo. O le tua na whaia le fōwhanga umai o lava le tangata. Na e ngausia le tangata i lava whaatusa ina iei loa o na ava mamatau. Ma watu ia te oe le vi inga ma le whaamanu. Mātou i le nei a fiafi le tu o mātou mōli mawina lo le lei ma lo whaamau le lei aso. Whaaftei tele lava le tua. Ia vi ia lo suafa e whaamau. Mātou te atu fo le nei a fiafi lo mātou tua ia te oe. A wā o oe au le upu. O oe au le mana, o oe au le whaunga. A mātou tele i whaia le mata upu le lei fiafi i lau a fionga pa ia ma mātou whalongolongo e tusa o le upu o le ato ina mai ai. Walau atu le nei e fiafi le tua se e fio mai. Ma se e whau u le mātou mata upu le nei pō. Whau mai i a tea wana o se au nei whatau waa. Whau u fo i le whalongolongo o tangata le nei pō o le a mātou mafuta. Pe a uma fo le ngā luenga le tangata i atu mau atu pe i a to ele vi inga ma le whamanu. O le whanitanga e whaavavau. Mātou wala au le tua, a o mātou whaalongolongo i lau upu, a wane e se nganga e whaalewe laveina i au tangata, e le nei e fiafi. E ia whaavanoina lo mātou teimi mātou te whaalongolongo ai le tua le nei avano le lei ma le mātango fie. Ai se e whetalai mai ai mātou. Mātou wala watu le nei e fiafi le tua, a vela upu o se whaamnianga mo i mātou le nei pō. Ia vi ia lava lo suafa e whaavavau. E whaavavau lava. Ameni. Patalo fatu le fiafi e se o tatu o tunu pele Samoa. E lau whasausaunga e tusa e foe o le nei foe fiafi o tatu mafuta e le tatu pol klami masani lei o tutu le Upega ile Loloto ia song fua te tasi. E whatalo fatu e malenganga fia le ngang whaaloalo. O le suafo Yesu Kiriso lo tātou lii whapelipele whatalo whatua ia te utau. E tupu mai e fo i o si o tātou tunuu. Te māmatina mātutua ia e mese lava au auna pa ia le tua mautou whalitua. Nisi o lo mafuta mai le fiafi mo le atu le nganga whaftai whamalo. Tu sai fo i mal tātou ngā luenga na whaia. O si ngā taulanga le vai o sa o mwai atu. Ia lei wau lia mai fo le fiafi. Ia whaamanu i atu le tua i ate oe tusa. Ia male whale turu i ai fo il nā vaenga o le lolangi o lo e iai ma au auna i le tua po whea lawa se nuu se atu nuu se pito nuu. O se a ai o lo e ngalue ai mo le tua maroni whina ngalo. Whaamanu i atu le tua e tusa o le ngaluenga o lo whaia. Talo whaatu i le ne fiafi na i o tātua mātua le ngata fo i lea i e nisi o lo whaafonga mai. Tono mota ngase o fol pui o fol fai ngā luenga. Ai so se tunu fo i o lo mafuta mai ai ia male malu si o tātua tunu Samoa. Patalo fatu le fiafi at oi e le suafo Yesu Kiriso. Poni fonti lei e o le tātua mafutanga fo le nepi o na masani ai. Ia o le a tātua tal noa e le upo le tua. So soani et fo i at oi e le ngata fo i lea o le fai launga le nei fiafi. Ia e whatalofa e le sunga ia sau nei fiafi malo sau ngalue. Ia whamnia le tue ia sau male ainga.
Ia whapenao na tātou atu fo ile fionga pa ia le tua. Ma ile fionga le tua ia. Vela vala upu. O se meli sua malie ia ula ngutu. Pa ia safia finga ta vita. Penao na vele upu le tua o se meli sua malie ia tātou nei po. Tātou whalangolongo ai o ania o onga o ani mea le a mai le fionga le tua nei fiafi. Ia o ngā mo i tātou. O le vaeson te nei Samoa sa tātou tal noa ai e le vaenga lona tolu. O le tātou mta upu. E le umala le vaenga lona tolu e pe ono tātou tala noa ai le vaiaso le na te nei. Awa fo isa na o le vaenga ma teio le na tātou tala noa ai ia po o le vaenga fo lele o le narratives. Ia na umai al tātou teimi o tātou tala noa mai e le vaenga po le mta upu sfultasi ma le sfululua. Sa tele ni wha mea sa wha mataltala mai e mateio mai tu tonu o nā mta upu I mena whaia Yesu ma lona whemali wa iai a mese fo I o vavenga o mena I whaia lea sa tātou tala noa ai. Ai tātou tele I tala noa la I lisi afa o le tino o le vaenga lona tolu le o le tino mate o le foi pe ona fa la matu faingo fie ia o matu le amtanga po le introduction ile mta mo mue o le fa a le utatu tala no le body ia po le tino ia po le utele o le o ngā tonu o le tusia mate o meo lo o ai mta upu e meo lo o fetala ia ma o Yesu le la tatu te faatulanga inai o le tino lea ia po o le whamatalanga o le tusi atoa na mafuai o na whaia ma te o le nei tusi. Lea lai vaenga ia. Lea lai le umal tato vaenga lona tolu. Lea tato te iai. Ia, o na tato se atu lole e le tato vaenga lona wha. O le vaenga lona tolu la o le mta upu es fulu mo le tolu. O ile ia ile vaenga lona lua. O le vaenga lona lua, ia po o le vaenga lea Yesu. O le vaenga lona tolu ai e le whaasolonga mega o subtitle, ia po vaenga ia e whapena o na wa le vaenga lona tolu le tātal noai o whaata oto le malo. O le malo e whaailoa mai ei mea lilo o le malo le langi. Lea lai whaata tau mai I le mta upu le sfu ma le tolu. Lea le a te utala I Yesu ma o Yesu I va venga nei e whaailoa ai I le tūlanga o le fola ia o lona malo po le vaenga lona tolu na lena o whatau o le vaso lente nei whautala I le vaenga lona tolu o le vaenga lona tolu la lea e lua vaenga e peifo o le vaenga mua ma le lua o vaenga la e lua leu o monta tūtala noa I le pātuan po le vaenga mua o meta o whamatalanga ma teio a le afala le tutoi o le vaenga Yesu o le discourse ia po le talanoa Yesu I mea o lo fia o tuai o na soo ia mese fo le moto tangata ia malon whaongaina ia o menei e tau o whaata oto ai se sila lan tau pa sumal toru le vaenga lea Yesu e le vaenga lon toru leo le tino le tātou mta upu ato o lo te utala Yesu I whaata oto e whaailoa ai mea lilo le malo le langi. So it's an unveiling of mysteries of the kingdom of heaven. I think that's the essence of all these parables. O le au tu le male whaongaina Yesu o ana whaata oto nei. E whaailoa tuai ia mea lilo, mea lo iai tu tonu o le malo. Ia ele ngata fo ilea. Ia o le mea te tau ona malama I eitangata e fia maua ina lea malo. Ma le awala e maua ai le malo. Ia e na ua fola mai le tala le lei o lea malo. O mea la ia o ngai le tangata na te fia maua ina. Le malo e tusa o le fola ina mai. Langa o lea e lilo. E lilo is a mystery so mea lilo. Ai watango Yesu wha ngā whaatu o te tala ai. Ia o nei fo I te tala. E te tala na o tangata o lai nau ia I pe ona so. Wala I ona I whaongaina nei whaata oto. O le Mateo sul tolu e o mainia o onga lo loto lava.
mo le au kirisiano. Au ni ia o Loloto, o whailo mai ei ini me lilo le malo le langi. Le o whailo mai ei me tau e tolu, i whato oto nei pe tolu pe whaalo, saunua Yesu tonu mta upu nei. O le memo moe whailo mai ei le growth, le tupu o le malo. Lua o lo whailo mai ei le value, po le taungata, po le matautia e tu ese a le malo lea i malo uma. Ai ngata i lea e whaali mai ei ia le maua lunga silisili ese o le malo lea o ke biso Yesu. Luinga tolu mea, o le tupu, ia o le taungata, ia ai whapefo i le maua lunga ma le silisili ese. Le ese mai le tele o malo. Ai o loo wha i loa mai e fo i tutonu o wha te oto nei. Le o mai o wha masinonga muli mai. O le ao o, ele ngata o tangata o le atalieina le malo. A o tangata fo i o le a le talieina le malo. Wai whai uma wha masinonga o tangata umele yasi si e sao mai e leme o le wha masinonga. Wha masinonga lao i lato e o le a maua le malo. Po lato o e o le a whapena ona, a o le i tulu whale i tutonu o le malo. E o se whaamasinonga, e le tau mate o se whaamasinonga manuia, a o se lapata inga lea, o lo lapata ima iai, a o le i whaulu whaleina le malo, ke riso, i le meleniuma pe a fio mai. E whaamasinonga, o le a whaia whaamasinonga, e tu ese ai oti, ia ma moe, i ngata fwoi lea, o le seito mo le titani e pe ona o Yesu, tau iai, o se lu ila mo tatou lau Cristiano i nei whaato o to o lo tatou su eina, tatou te su eina ma o ina ma le totoa ia nei whaato o to su e. Pe wha pe wheo no tatou tali atu i le upu o le tua, po le tala le leia le malo, le tatou te wha longo iai, ma whaitau ia so umalava o lo tatou ola i le teimi lei. O le challenge lea mo tatou, with the meantime, the presence, currently, we have the Word of God, the good news, the gospel, silly. How are we responding? O whaawe wheo no tātou tali atu le upu lea. Whaawe wheo no tātou tali atu le upu le malo. E whito a tātou loa le leia lava le matau tia o le whaamisinonga le ngau tāua. E o mai. Pe a whai tātou te loa le lei lava le tali o le whesili lea. Mai taun tātou loa le i unga o le whaamisinonga. Ai fato a tātou loa le matau tia o le whaamisinonga, pe a tātou loa le tali o le whesili lea. O whaafewheo no tātou tali. Tali atu i le tala le lei po o le upo le tua o lo tātou whaalongo iai. Te taula no tātou whaalongo le upo le tua le teimine, ma ana iai. O le me tāwala, whaalongo maustai, whaalongo mga tete, whaalongo mawhai. Awa ale whaia. O le tangata te i le upo le malo le teimile. O le tangata lea o le a tu wha le tonu o ia le whaamsinonga. O le ale manuia lo na whaamsinonga. Aisa, o le Roma e lua lo na whai pasuma le ono lo awa o me le apostolo Paulo e whapea. Ai whaasalaina i lato i le aso le whaamsinonga. E le atua e ala ia ke riso Yesu o mea lilo tangata e tusa malau tala lelei. According to my word, God will judge everyone according to my word. Lola winga o le tele o lau whaalongo le upo le tua ai tele whaia. Pe te te iai, pe te ula iai, pe te ata iai. O le matau tia foi lea o le whaingta lo whaamsinonga. Ma whai o lea o Paulo whamaia e whaasala. E whaasala. Unuringa o le whaasala? O le atauia o e le tua. E tu sola na whaamsinonga. O le whaasalanga la. O le afi e whaavavau. O le pafi. Luinga tātou te manau mia le upo le tua tamama tina usum tua whawhene. E whamalo sia tātou te mine. La pata ia tātou. E te tau fōi ono tātou mauti no le lei. Ia le unga. O le whaamsinonga, ma le aso o le whaamsinonga, ma lona ma te utia. E lua maenga o le whaamsinonga, o le lelei, ma le leanga. O le sao, ma le malaia. O le ola, ma le oti. No winga la ese le taua. O le isi mea matango fia tātou te, le a tātou maua mai ni whatoto. Tātou te loa ese tūlanga,
o le whaatau waa tele o le vai tangata i le amataina o le malo le nei o ke riso ina ua introduce mai Yesu ina wafio mai Yesu le langi. Whaatau waa i o le vai misa i utaia. Whaatau waa lava. E se i o lava la ina tupu e o mai lava le teimile ua tupu lau wa tele ia le malo le tua. Le whaatusa Yesu le fuorsi na pitonu fo i. E whapena. Ai le ngata la le tupu. Ai ua matua i suia e le tala le leile nei tangata o le lalolangi. Pena fui oe fa pena fui au. Pea fai o sui tato le tala le leile. Sui ele tala le leile o langa. O tangata ua lo lofi atu i tonu o le malo lea o le tua. O iai le teimi nei o lo build mati nae. E ala lea i tangata o lo o atu i tonu o le ka le si e fatali e lo la tupu. Ma fatali e ma le aso e fatu o ile malo le lungo le fonga ele. E se la le tau. O le vaiga mua. Na tal no Yesu le fatu oto lulu seito. Tau pa sul tolu le tatu no fa mua o le iwa la tatu le feita wina mo le tatu teimi. Ia fe pena fo sul vadu o lusu tolu na e fatu e fa matala Yesu le winga. O le nei fatu oto failo mai Yesu nei fatu oto le ese senga o ele fa. O vaiga ese i e fa o tu ai ngata ngata. Olo ola i lungon fungai le nei. Malo lato taliatu. E tusa o le upo le tala le lei o le malo le tua le ua whaalongo iai. How do they respond to the word of God? E mulmuliani sa wha maina Yesu ia mulmuli le whai upo sifuru valu. O le whai upo sifuru o sumal fitu ia o lo whamatala Yesu le mafuanga e a leona ia whaia ni me o whata oto. The purpose of parables. Langa le fisili ia lau so. Ia ai whawhatu Yesu whamamlama tu Yesu ion so. O le mafuanga na te o awina i whatu oto. E whaalia ai mea lilo le malo ia i lato oe o loo sa ili lato te fia iloa. Peo lau so. Lai fia sa ili ai. A o le si ano tangata i uteia tangata te ia Yesu. Lai te ia Yesu mana o aonga. Ele o sa ili. Luruinga. Ele whaalia fo ia Yesu. Ia mea lilo le malo o le langi. Ai i le taimi lava le tasi na whaailoa tua i Yesu i ono so o matangata o lo nau i fia iloa. Mea lilo e ala i whaatoto. Ai ua nā tia i na fo i Yesu. Mai e o lo te i ai. Ma le fia sa ili ma fia whaalongo i le tala le lei o le malo. So, parables is all about to reveal the mysteries of the kingdom of God to those who seek while concealing them from those who are indifferent or hostile. Like ke ai. Winga tu fatasi a mei, faali me lilo i tangata o laina unau iai, pe i oe mau. Al te mira vai tas o laina na me lilo. It's hidden from those who hostile and reject opposing the word of God. E se la le tau a. Ia o malol ma ile fai upusfulu valu o lusu mal tolu na e fa amal mlama mai Yesu to inga ele. E fa mo mua. E ana mai Yesu o folele o lele ele ua pa uli me papa ia na te tala Yesu o tangata tuale malama lava ile upo le tua. Pa ule upo le tua have no understanding, no knowledge, ringe leise no now. Sa walti apolo ko eve ese. To eve ese le upu. Ai le ai mase, le ini ya ai le tupu, le ese fua. Wa ole highlight uma le mele nei o le tala ni whaatoto nei. Mana umini fua, mana umia se la au tuto fua. Sa ule lesi, ia, nae tala noa mai i foilele mo le tangatu talia loa ma le fia, ia ai le se tu mau. O le lono tolu, o le tangata nau, vau fefe, mo le tangata o nau i meo le neilo langi, o le oa, o le tauta ua, o tūlanga, o le pawa, ua avele ma mea ua le fua mai ai, ia le upua le atua i le olanga. O ni ngaro le meng tatu taua, how are we responding to the word of God? Whawhiona tatu tali le upua le atua le tatu whalongu iai. A le tangata ngā tau al Kirisiano, levan a lotu, levan whai mai ua. Sui lo langa, whama u whanau fawina, ua whao laina, tele whao punga awe le tangata, mo le tangata lotu.
Ai leo ia se fua o leo langa. But still yet to bear fruits. Nau ona isa nau I mea o leo langa le nei. Na fe mai o e nau le oa. Nau I mea o le tino mea e pala. Ai ngalo ai e tau ona vele upo le tua mfamunianga mo ia te ia. Ma le lona fa. O le ele na pa u. O le fatu na pa u. Le ele fatu sa le tangata na falongo. Talia. Mafua mai. Fua tai tolu fulu tai onu fulu tai se lau oka. Ia ole autule na. Ole autule na. Ole climax na. Ole tala lea atoa. Por fatu oto Yesu. Autua. Ole talia ole upu ole maa lo lea. Ia ma pei o se la au o tutoi le ele le o langa o le tangata ua tupu mai ai ma fua mai le o langa o le tangata lei ma ua manui ai le to tele o tangata ma fua ai o na a fear good influence of people that comes wanting to enter into the kingdom of God. Le o langa ona lea o le masima, o le malama lea ua watu le pongsa, o le tangata ua fua ma neia lona o langa, mai a fiaina mai isi tangata, I tu tonu o le malo leo ke riso Yesu, oka le matango fie. O le si fa to tautala Yesu ina, le fai upo e lusu fa, o tosu fulu, to e fa mamlama le tolu ono, o le fa tolu, o le seito, ma le titania, weeds, po le vele ina o le, mai ia fo ile au fai fato anga se mantu o vele ese titania le saule le tangata I le valua poru lu I tonu o le tatu tonga seito Yesu matu yo nei me umai fatau ia Yesu o tangata o fa longo ia Yesu fatau seito o tangata le o fifi loi fatasi ma tangata e fa longo le upu ai le ai se me fai ai o titania mai le se mako e vele we go and weed them. Mako vele ese ma afa mai Yesu leave them alone. Aua ni faya. Tutupu fatasi e pe la le wingo le mea fai loa to Yesu. O lo iai fatasi lava I le langi le teimi e tasi le mea le lei ma le mea le anga. O tangata le lei, o tangata o fa longo ma ana I le upo le tua. O lo fatasi e pe I le langi nei le teimi lava le nei. Le tātou te soifua ai, te soifua mawolai. Ola fatasi e pēr matangata e matuai le ai a mase kea I le atua. Le ai mase popole I le afionga le atua. Awangi e whapeo tangata lele o I le lotu le whakau I mele. Le to telefo o tangata o lai o le lotu. A o le iei le category le po le vaenga le. O titania. Te le ia. Te le o whatulai. Tātou te whatuina se tala whaamasino bo se me whapena. Awoni o tātou tusi o tātou rima I whapea. Le vaenga la le o ngi loku. E mawhai o na maua I le ano I tu tonu o whale sāma tangata. O isi ngaka ngonga o ai lotu. Le whaalongo mawhai. E o lotu. O umaa te lo Samoa I le whale sā. Ai so ene se senga lea. O lai mingo fatasi ia le titania ma le saito. So se mea lava. Ai mise lava fo la tonu e kalesia. Ai sea. Langa fo iei tangata e matua ana maustai ma tete mu le upu masava vali ai. A ole si ano. Just religious spirit lava lai o lai. Nga le religious, nga le lotu. Ai watu lava fo ila sungfua. To e fai lava. Leo langa tuai ma le mea masani ai. O le lui lea, o se challenge lea mai le tua mo tātou. Luno inga, fifi loia fatasi mei lua. Good and evil are coexistence at the same time until the final judgment. Ku fakasi, le ai o fakasi. Ai o lo le aso famsno. O ina lo la fa mai ai. Pe fai tau I langa mo le stay mi fai tau ai. Ave mai su ngo mai lo ofinga luenga. Anga mana I fa manga Yesu I le fai upo tolu ono o fa to nga fa manga ma uma Yesu mai su o la ofinga luenga o au angelu. E o mai la o angelu fai lo finangalo tu ese ai sa wo I le taimi o le fa masinonga. Ya. Fa to le fuor snapi
Ia ma le me whaafete ia nā tātou te loa, whai upu tolu tasi o le tolu lima, master seed and the living. Ia whailoa Iesu i ono so o le nei whaate o te whamtala ai le mālo le langi. Mua le whaate o te le fuor snapi o se fuala i titi. Toina sau Iesu introduce us wa ula ia kanga e mai sole fe kama giki ia ile ngasere ka fe sau mai mea ma le sau Iesu introduce aku le fua te mai fua le na amu maula ia tangata lele wola ta lau ma vea mala au tele ia ole si fa to fa tau I me fa fete na mo tu ina tu fa tasi le palunga flaumata ona matu tupu telepo o fe fete ile o le palunga whātatau lea e le tupu mawa e o le mālo le tua. Mai lona amatanga whaatau waa sa amata mai ai i le amatanga. Humble beginnings. Ese le mānei o le mamotatu loa. Ese le mānei o le mele o le pipliko o le mengi o le amata mai se mea le titi po se amatanga vai. Whamai ia le onga Sakari. Whamai upo Sakari o profeta Sakari e whalo no whai upo se fulu. Whamai aua ne manatu whaatau waa se si yaso amatanga laiti. Aua ne whamai aua po oai ea ua ino I le aso meititi. Mana ia wha Britania, whamai do not despise. Whamai aua ne e ino pe te whaatalele in the days of small beginnings. Ela alata fe faisa pisingisi ke loa e ula I fo iskanga ai a makasi au pisingisi mo vao I le mo vao kasi ia lua ia fai wenga ia ko sfuru o fenga luenga ia lal me fai lau amu ile ko amu se silanga o aku kama mawa wa kama kua wa ia o fenga luenga ai a mata mai lava simela titi lo winga e ole onga e fa tu spa ia ole tua. The nature of God always start from number one, from small beginning. Kasia aka munga iai. Ko akule ma eva, ia alal melo e, ufia kanga we lolang. Na vai fo I me fai le tua, and multiply. Kasi le la au, tasi le fatu, ai fua, kasi le mangu, kasi le kangaka, ia. Ngai ke loa for a multiply, the multiplication or the principle of le tua e fatu tupu. A mata mai ai si me fatu va. Tau lele, ele fai upe whawhai o le whaono, ia ngai tal noa Iesu I mo meo le hidden treasure and a bill of great value. Tal noa Iesu le o loa na nā tia, ai na mauaina, maua e tangata sa ili, ia le o loa lea na nā tia, le hidden treasure. O le hidden treasure lea, o le manuia o lo I tu tonu o le upu o le fionga pa ia le tua. E whapena fo le penina taungata o le ua maua e tangata. Ua maua e tangata le tala le leipo o le upu o le tua, o le mea sa na tia o le mea lilo, a le upu o le malo, a maua le tangata le fionga le tua, ua na maua le malo. Ua maua le malo. Atato maua le upu le tua. If we found the hidden word of God, or the good news, o le teimi ai maua langa ka ki olo mai lo langi, o le tala leie pe o se mea lilo, pe o se mea na, pe o se mea e le isi si ka koe loa le tala le se ilonga lava o tatu o sa ili. Tatu sa ili le tala le leima le mea tatu te manui. A maua la tatu le upu le tua, ma le tala le leima o ka koe ngofo le upu le tua. Now we found the hidden treasure. O le tatu maua le o loa aisa. So le a ngofo le upu le tua I le aso a toa, amen. I le vai aso a toa, e le misi sau whaikau. E o mai le vai aso, o i fo swing o lo wolang. Aisa, it's a peel o le penina, o le aulo, o e sua malie, e mata ngofie, o le mea sa lilo a ua faalia, ua e iloa ai le malo le tua, ua e iloa ai le tua, aisa, ua alanga e maa lama tele le tua, le te tapua e le sa, ona o le upu le tua. O le upu le tua le wha matala mai ai tātou le tua le tātou te tapua e ai. Ala I titi la lo iloa I le upu le tua. E te lo fatu le iloa o lo walu te aonga I makua e poko ai no. O le te tala noa I lo
mafau loloto i le upu o le atua i le ao a toa ma le po o le iloa na. You read the word of God and allow God to speak into your life. E ese mai le fai kau fo le su e sau la unga i le sa ma le fai kau fo le fai lau assignment o le angus pa ia. No, e ese ko inga reading inga le approaching o le upo le tu o le read le ka ko ke mauai ko ngwa pe nginga le ma le meta untale mise o le malo lilo le o le tu pe ata tu mo le upo le tu e tatu te maua ina uon tatu fai tau fa mal salamo mo fa maya e ma fau we meditate the word of God daily and nightly ileao ato malipo sui malia ya le upo le tu aisa langa le wai malama oka o le mele e fe me upo le tu o lo fa tau le malo wai malama i le tu a wai malama i foi i winga manatura maanga o le malo le o lo fa pena ona ta ua mai ese la le ta ua ya fa solo ele le upenga fa ngota le fa upo fa fitu o limus fulu the fishing net na drag mai po le dragging net ya lo inga o le upenga na toso ya o tala fa oto tala fa ngongo Yesu ai fa tau o le upenga o lo va pena ona lafo ale tua ile lo langi le temil nei toso mai le aso le fa misnonga o si ale lei ia o si e fa le o ingalo na tu o le winga la le o la fo o na fo i tala na fa matala Yesu e fa pe na le malo le langi e pe o se upenga na toso ina mai ma wai ese tele a wa fa i lo mai le me moni ma le mata tia o le fa masnonga le tua o le atu ese ina i le a mio leanga ma le a mio le lei atu ese ina i le tangata saola i le a mio leanga ma leanga sala mai le tangata saola i le a mio tonu a le atua limusuma tolu ma limusuma valu lo ia le na wa uma fa te oto na ufa ai o le te ina mai o Yesu mai Nasareta ia ina o to fo ia tu Yesu lo na nu i Nasareta sa te ina mai o ye lona lava nu e mise lava ia lona ai ngatanga e tangata na te fo lele amine le o Maria ma ai o tangata la tu te lo o ia me fo ye so sa inga e mo extended family ma kauria fo e o a iuso Yesu e ta mai tonu tu spaia sa te fo ia Yesu le te mi oranga ministry le uli ia we ne la tu si tonu tu spaia o Utah ia mai fo i James po ia kopo le to luanga we i si uso o Yesu le ta mai e tu si ne evangelia le Luka e ngo ia Simona ai le o mosan tu si tonu i le to luanga ia salo le si ko luanga ki ke ia Yesu fo to li liwa ta mai ia Yesu ina ua tu mai loa o to convince lo le uli ia o Yesu ole lauso ole Mesia o le lauso o i matau tia la e sa o me o mai ana e matau tia fa nga ina o le tua mai le taimi na e nei tangata anga isi o le taimi fo ina filti ai ma uma le la o ministry na vela valisi le uso Yesu le ia ma tai fo le o le kalisi Jerusalem le amtaino le kalisi mo asia le liu the dramatic change transformation o le olanga ona ua muli ia Yesu nala ese la le taua le la uma tu lo la le nala fa uma le tau pul na te ina o Yesu no usaulo na ainga ia na le tio fo i mai Yesu ele mamalu ase perfecta ilona nu upo lona ainga sa o le ia sa unanga Yesu ia ana o le mta upula sumal fale la tatu me ia tu ai o le sila vaenga le po le vaenga la le lona fa lona fa le o tatu vaenga fo i o vaenga la iti o le tino o le tatu famtalanga ato o le vaenga lona fa la le e lua fo i la ona vaenga e pe o mele o matu o vaenga fo i na famtaltala mai e mateio ma le vaenga na famtala ina po le onga a Yesu a le vaenga la le fata ua le fai unga lava o le mta upos fulu ma le tolu e se ia o amata mai le mta upsu tolu fai upo e 5 fa
saua ia le mata au po sfuma le fa e o tu lava le fa e ungo le mata au po sfuma le valu le vaenga le lona fa to le foi la le amatanga o le tato amata lava i whamtalanga māteio me ka o narratives ia po tala fo i o mea na tae mai e māteio ia tusi lolang tusi ia tangalo whamtala mo mai se vahenga o mea na ia va aia mo moli ma winga ia Yesu ma so ma venga ma mea umana na whaia Yesu i teimi ia mataulia fo ila lisi mea tau tele ia te oi mataulia ia e tatu lo lei o le tele o nei mea tutupu mea o le tele o vaenga i o man tatou whaita wina o mea na tutupu e tu tonu o le mea lava lena amata i Yesu langa ministry e tu tonu o Galileia ia malona ai o Kapenaumi ia ma whealua lua e ia Yesu i nai i le nā vai mea natu i foilele i turo la i saitonu wa mea ngai la talata ai ngai i pito i lunga ia e halu Yesu wale foi tau mai il per tau pule la tau tal noi o Yesu i turo lua i saitonu nu foi fa pau nu ese halu Yesu e sunu i lana tala inga malana ministry le ai pe e fai o mai Yesu i le vai o Galileia o i le vai Galileia le tele ina fai e va venga ma isi foi tele o me tau tal noi nei ai na fai fa pe Yesu se walu asilo ainga po amai ela tu Yesu il fai un tau pule su motol oka ela tu te e mai e lona nu e fo esa langa fo i ole ma losiole tel tununga i tu la fono ia ma tulanga lava o le fa longo tanga tel tautia ma le mele o fai Yesu ma o Yesu te lo temi e pe kensa i mea tanga te utei e fai salo le mele nga fa le famous ai Yesu tonu la foto fo i Nasareta ia le fo la uto fo mai ma le fo la uto e se mai Yesu ia ma to sau Yesu nga i fo le inu i vaenga ia na ye momo ina ia fa bo lima suma tol ia nana e fo i amata mai ai ia le vaenga le tatu ti tala noa e winga ia Yesu te ino Yesu limas fulu malitolu e o le limas fulu malvaru na vaenga na leila o le mata au pus fulu malfa o ina tonu ale matai ia le tato vaenga le la tatu tal noa nei ele yese vaenga o le mata au pus fulu tolu e amata mai le amata sa o e le mata upu e se fulu malefa o le autula o le vaenga le lon fala tatu tal noa o le vaenga lon fala o le tato o le tino o le tato tala o le amatanga lea o le malo i le lolangi mo te fo le tau po sfulu ono i le vaenga le itono le vaenga lea na amata ino fatu Yesu ia Petelu ia you good boy Peter ia vatu le kile ia toe ia o me fusfusie i le langi fusfusie i nei o me fusfusie tala i le langi e fapena na te lo le famtalanga Yesu amata fa mai ati na e ia toe le kalesia me umo fapena o i tu tonu le valea o ina matai ia na matai na ile malo o lo ilo fo tonu i ni ese senga manifeste na inga ia male na tura o le malo le ponsa po malo fa lo langi ai lenga te fo ile o lo o mai Yesu le fa ai unga lava o le vaenga le ai misi lava le ta po sumal vado o lo o mai Yesu le meta o le o langa i tu tonu o le malo the fellowship or the life within the kingdom o po le mea o le aola i tanga te tonu le malo lo inga me uma vaenga uma i umutatu tano it's something has to do with the kingdom o se mea la me fa tau i le malo isa na sau Yesu le ngata sau Yesu fa i ulanga ministry mo fa o tanga o tanga na sau e tau mai le malo po le tala le o le malo Jesus came to introduce the kingdom of his father and also to bring salvation for us. Ese lale le tau tele. Memo muala, mata fo ia Mateo i lana narratives po anta tanwanga, mata mai mta sul tolu, sul fa, mo mua, e o tu lava le mata au po sul fitu, fa upo luas fulu mal fitu. O ingala e umaile narratives po le tal noa Mateo i mea na tutupu po mea na va ai ai.
ia mata tu ai loa ele fai upo lusu mal valo mata upo fitu fu I mean le sorry ele fo ele mata upo fu valo ta upo fu valo fo mo e o lava le fai upo mulmuli o inale ia ile tala noa Yesu po le vaenga second part ia po le this course po le tala noa le Yesu na fo i tala noa i tele o fat oto matango fi ole a matanga lava ole mata upo sumal falo a mata mai i se tala fa no noa ole fasio tinga o Ioane le baptiso fa upo mo o sumal tolu o lo fa matala ngā le fito a fa matala mai e lole le oti e Ioane le baptiso le fasio tinga o Ioane le baptiso ia tatu lo foi o te mile o le tu mai tu lai mai le li fo le Herota Antipa te fo Antipa Herota Antipa o le atali i le o Herota le sili woti no ti Herota le sili le sala po le PC fa vai te mitonu ale no fa na we Yesu vai te mile no ti le an fo le Herota le sili e ila na fa na we to toru le na vai fo ia i le pule ma me fa pena e a fo ila te va ia ma e tu tonu o territorio Iuteia e lalo le pule nga Roma le taimile o le pule Roma o le fase tinga la Ioane ia o se tala fa no tele awa pe ala no fa ia tu o le li leo Herota Antipa ia ia isi o no somonia o le tangata no ia atilau o lo no somoni le a ia mai si ona afauso half brothers e ngo ia Alisito Pulasi, lesi half brother o le lileo Antipa, male awali e to lua tutuso la ingo o Filippo. O Alisito Pulasi to Pulasi la, o lona fine ingo ia Herodia. No ingo la finge o lesi uso le lileo Antipa, le fine le angale o Herodia. Aena fa ipo Herodia, i le isi Filippo lea, Filippo e ko lua, fai pipo la i lisi Filippo, ia polonga anko, i o lo fo i mo meo ai ngā tupu, ia fa pena la, fai pipo la i Herodia, ia Filippo, o le uso la i titi, o lona tama le o a lisi topulasi, ingala le anko a Herodia le, on toe la toe fai pipo. Ia aena whana waila e la ua ia le tamatene ingo ia Salome la le na siva e luma o longa anko, le lileo Antipa, lea Herota le teimilea, lea na tupu atoa ia le wha le tonu le tala e winga ile o Salome la, na wha i poipo atu i lesi Filippo la titi lea, winga la o Salome, lea ua wha i poipo i longa anko, lesi Filippo la titi lea, ia, tango e whaawasenga, ia, o le mantua i te lea o le whaale tonu, pe atu umai le tātou, wanga nuu mantulanga o le tu sa o le tama Herodia, ia, le uato e aluto e whaipoipo malona anko, ia, po le uso la titi lea o lontama, le li ila le o lesi Filippo lea, e o le mela na tupu mo le whaapopo unga le tala le menga le inga mafuanga o ti i Ioane le Baptiso. Whaate ai Herota, e le li leo Herota le tula i mai ave ma tupu le taimi le tonu iutei. Nona wha te aina lona to o lua mua. Ia, a le mea o umana whai ala vaenga, mai Herodia. Ai wha te a vo i Herodia ia tuisia tutupu le taimi e tasi. Wha te a vo i Herodia ia lona fo i to o lua. Po lona lava anko o Filippo. Wala te tea. Ina ia mawhai eila. Ona fai le mea whaanunumi ala o vaenga lea o la fai, o lea. O le wamana o le li leo Herota Antipa, e fia nofo la. I lea whafine lea o lona lava uso. Ne teine lea o fo i o Herodia. Ia, na i u lava la ina tupu le mea lea. O le mea la. O le mea wala ina tupu le whale tō. Ia, na whaalongo i Ioane i le mele o tupu. Na matua hita Ioane le Baptiso. Ma te oleo la soli e la vaenga i el polo inga amal tu la fono. Leviticus fu valuna i el tu la fono lea, o lea. Mol meo le, me foile le e sauna e fa te aina pe lua te a maso to lua. Ona e to e fa i poipo la i ele. Ala e ola lo to lua. Ma tu a isala, lea na amal foile le ele
tu la fono ngo ufu o tu fenging toiling ta tu foi te winai if mo te minga o fai tu si ale i le te mi to a fai el polo inga le polo tu la fono le e matu ai fa sal tu la fono inga la o e ui o tangata pe un tangata nu ese po tangata i o he rota malon au ainga au tangata ngi e o le lau te pulea ia tu tonu i uteia o le lava fo i o tele ina ola i anga nu ufa i uteia mai e yaile la tou fo lele mali lianga vatasi o mea o lo fai e uteia o le afa pena fo i ona lango ina le tupu ia mai stay mi fa au le tupu anga i tangata i uteia ona o mea mana na oi pe o tausia to yala e le au ainga tupu le ia le tele o polo inga mtu la fono tangata i uteia o le mela le tupu fa longo yane o le mtu wa i le fitawil mele o fai e le tupu no so fai lo le yoane ilana o inga he rebuked them na o ile o inga yoane ina ia fapena ona ta ofil mele tau ta sa o yoane il mele o tupu ele o se mele lei ile tupu ia male mele o tupu tonu it's a fornication o se mata nga o se mea matuale fitau i mafa pau e te tau ona ta ofi nga lu i yoane il tupu e maale masani la foi lele i ia vai tai a fai fia al tupu a fai anga panquage foi ia pa e au mai se teine le lei au le lei a foi lele lai titi e mai e fa siva me ka ole siva fai ta anga nga siva foi to nga telenoa e siva i lumo le tupu ma fa fia le tupu e ma ka oria ole aku se siku ole keia ole kupu ku so le nis ole tupu le ua wa mai luma ya wa nga arrange le lo makua nge o herotia nge me o le te o lo herotia ia yoane mal fa tonunga le u fa sa o mai yoane me nei a faila ma le tupu le fa fia le atamai ile e ofa to le tupu se me alofa taungata mo le atamai e almela le wa foi atu tupu i le teine le o salome so se mea e te mana oi ia ona fai mai la ia le au te fai mo e se wa manga ia ke le si vale ale ke wa manga ia le si va si o ngate i ona lu o ka ia si valo salome matua mali le tupu ai wa umana fa tonu le herotia o le tina o le teine a fisidi male tupu ia nga ufa mai le tupu o se meke manga e fai ekipi mai le ulo yang el papkiso e fai mau me alofa ia le mela vanga tupu me ala valna tupu na umana si val teine fa tulo na mana onga ia ele o se mana onga o le teine o le anga o le leifa fine ia o le mela valna tupu o le aso la valena langona herota alona masiasi pe afai ai to sausi si fe au to fai lo mai yoane lumoana au auna mino lumoana ma lo fa lolongia matangata lo yai tono fa fianga le pe afai ai to sausi si ave fe au po si fa matalanga waleng sau fe au momu a to sausi si fe au yoane ta o fil mele anga le fai le afa masiasi o ye lumo tangata mana o loa ia fo lele herota lai lo le leia herota le singa me lo tatu lo le leia le tupu wa mi o le anga le e innocent e matua i le ai lava masiang sala ayone e tu sa mole mele o fai a lo fa malte ne le o te mana o le ulo ia le baptiso o fe tau i lava fo i male mela le mavo fa o herota ne te ua fa amata nga ina o ia ele mele ua faalu maina ua la to eno nofo mali to olua o lona lava half brother ono afa uso ia o me lava nga fai o datu lo la le mata utia ole o le me no ia na mai le ulo yoane matu ina atu ia e matu ai mata utia le me no fa longo yesu e fa te faita o fa longo yesu ona lu eselo yesu o maliu ese yesu mai le mele nei e maliu atu i kaiseraia e o matua mafatia yesu
ona o le tala ua mai, ua oti ane, i te tono o le whaipui, ua veselo na ulu e Herota. Wā, take it too hard for lele, wā whainkaanga take e Yesu, le alofa tele i siona tausonga, mai se o le tangata o le au na le tua, ia nei ua faa. Tangata waleina Herota, ona o lea, ona o le tuina nau. Ona o lea, ona o le te tee i le upumoni, te tee i le mea sao, e ti ngā le mea moni, ti ngā le mea moni. Ai mea pe ngau tāua i lole leia Herota, John was an innocent man. He was a good servant of God. Leise mea anga salai, a ua whai tete o ia, e na ne i te i ua, vave folaina, pe te i ua to e whai loa, tilia mai e Ioane le mata ngā le melea. Erotia, la statu loa le leva fine, na lui mai e Ioane le fine le i ta ofil mea mata ngā, ana wha peo se wha fine e wha maua lalo, ma fefe ma nga tete, i le upo le perfeta po le au na le atua, se manu, e wha maua lalo lona loto, ma le e se mea e o ia Ioane. Alanga ua sua malie le anga sala. Ma ua sua malie le tūlanga o lona fia maua o le pule. Langa o le ua nofo le tupu. Ana wape e wha maua lalo heroti e lise me tupu. E umanuia o ia malona ainga. Te lole mea na tupu lea. He ran for his life ma avelon to olua lea. Molfa apupunga le tala. Na exile, nga so sola, aisea, e eili tangata o le kaisa o Roma na tūla i mai ngā vai taimi. Na ia whaatonuina ina ia whasiotia le, tangata lea, o na wanofo mawhaila na ami e kele i o isia na mea na li poti i Roma i ana mea na whai. E sua mai, o le ai. A ia le whamtalanga, na oti se mea o i Afrika po se mea ngā i le tū, i le fo ilele le tū i le pito i lalo i fo i o Israelu. Me se vai me le aluanga i Afrika po e kupito. Pena maua ina mawhasiotia ai e fita po o tangata na wina mai e ai fo i le tangata ngā o le kaisa ngoi a Kerisula, one of the Kaiser, one of the folele emperor o Roma le vai taimila. Ia, o le mena na ia ila il tātama lea, na tuu na tia il nofali, onga o le fefe o il emperor, ia ai sola, ai na sola, ai ngā watu lava fita, fasi fasioti fatasia ia maherotia, i se fasioti matanga male matautia. Aisia, o le tau ile na, o le unga ngā mo le tangata mio leanga, mo le tangata whai me leanga, ele na, e o le unga na tato tamo Ioane, talo whai a Ioane. Saulo le i le mata upu, o i mata upu lava le whai upu suma whai o lusu maltasi. Na e wa mata mai ia vaenga o lo wha mataltala mai e Ioane. Tau leo le wha e Mateo, le wha matala mai e Mateo, lana vaenga wha matala mai menu tupu. E wha matala mai e Mateo i le whai upu su whai o lusu maltasi, e al vavenga no whai Yesu, whanga le motu o tangata i areto. Te le fo ngā lena vai atu Yesu, wa lofa atu Yesu, muti vale, na wha mau muti vale le lofo Yesu le motu o tangata. Ia, ai whai atu i ono soo. E vani me whanga i tangata, wa tolu aso o la atu iai. Ia, ai wha maira uri ia. E le ai ni mea ai, tu atu lola atu eo, ai wha mai Yesu, ua aso lona tolu o tatu e mana i nei tangata whaalongo longo mai a te au. Ala atu e o, ala atu e tu atu i la atu e o. Ia aili, ia ai la atu. Nana whai e Yesu le va venga. I ai lua ma a reto e lima. Ok. Wha mai so o, saula i ele le whai upo e lua se fulu ma le lua, e o lusu ma lua, o tosu ma le lua. Olo ia i le vavenga i le savali o Yesu lunga le vai. Ia, ma o tala nei, ma sa yung tātou whaalongo iai, ese le mana ia pe aitango i whaitau i lava so teimi. Tu atu Yesu whameno na umana whai o le launga Yesu, le moto tangata tu tele, whamai whatulo Yesu on so, mo atu le si pito ka leia, o le va, go ahead of me, leave me alone.
ai te lona mafuanga la inga fia ngofo Yesu fa mai se umana tu ina atu le moto o tangata yo ona muli atu le nga watu muli la ia le e tatu te lelo la ia po le ale awala e to ya lo Yesu a kolosi le sipitu awale la ola uli ia la kova a lan fa Yesu e o e fa tau ia nei le mata upulna ai na umana tu ina atu Yesu le moto o tangata yo ai fa mai e lui fo Yesu le situ ta talo ai pe tango e fa tau a o te talo Yesu ai o sol matang i lolo Yesu o ile lopo wa fatia na tamai na mo muatu ile lato va ale na e matau le la o le kolosi mai le situ i kaise rayanga le situ ka dilai e fa yasi mama o le sami msalo po le kolu le fa mai la a wola ulia o fa long kunga wa ke kele mal matang ne lo penga to e fo i mai po ko e ka fea mai le va ai o tu lo mo Yesu wa umalan te talo a wa malosi al matang ai vai mai la ulia wa luatu Yesu sa vali ku Yesu le lo pola alma maul sa vali ku Yesu la ku Yesu sa vali le ku Yesu lo ngon sami ela tu ya la ya ila to ngai foi po lusu mal lima la men curioso ela uli ma curioso la makangi la lu el va la e vai mai la ulia la ku Yesu lo ngon vai so mai le pisa la uli e pe fa tau fa upunga lusu furu ono ya nga mai ui ole iku si vai ai bui o le hitu le sau. Fa mai le whaapunga ngai, o na lato ui o ai lea i le mata tau. Pa upo lusu ma le fitu nga fa mai. Ua whai atu o Yesu sole, ia outou lotu te tele. O au lava le nei. O atu lo le whai upo lusu ma le valu, ia kako ka mauso vale fo o peteru. Oso ma lo vala au ma lo peteru ma lulu, vala au ma kako ma lulu ma lo nganiva. Jesus, if that's really you, call me to walk on towards you. Falau mai ke laku. Falau mai. Leli e. Ai fam. Afai o e. Ye fe talai mai e jau o te watu lunga vai. O punga ngai e fe po lusuma vai wa, lusuma leiva. Ai o lusuma leiva. Ai fa atu Yesu. Inasa wia. Ya todo se fulu nga fa mai ona va ai le fa mai usa vali mai peteru o nga ku peteru lo ngor sami ole ola malo sami ya la lo peteru la au peteru atango Yesu ko fa mai makangi lumo o maka peteru ya kilo lo ye peteru le ya ngon kilo nga ile tu palasi ma ngotua elo ilalo ya ana o toa Yesu ai maloma petelu ya Yesu fa mai ya Yesu ya faola mai ya ta Master save me rescue me e pe to sumal tasi mai onga apa tu leo Yesu olona a o fa pe atu o ele na o le fa tu titi sale me o masalo salo vale ai o te ngia lo Yesu ngā tato tamo pira ka mo so vale le pete ya se ese na mana ia fo na tala mo me o ina ita to mo te lo afa mai Yesu ya to ese me fai just focus your eyes on Jesus to o mata ia Yesu au lava nei toe fa lave se meo le lo langi po se meo le o langa nei po se mea fa so mai ya toe tu o fonga, tu o mata i le li. Le wingo na fa mtalanga. Ia matuata ula ila wa ai fa le nganga i le tua ma fa tua ma te tonu ele ai se mea whainta i le tua. Ai se ole taimi ai te pai le fetuleni mai o whawhita auli, whaoso songa, tofu tofonga, na te pa lole iai. Vai lo fa tua. Na fa mai Yesu o oele na o le whaatu i titi. To sa Yesu ia peteru. Aisa, waia le loa o na va ai sa o atu ia te ia. Ai, ua va ai o ia mapopole o ia i mea le whawhita hauli o leo langa nei. Ai le tu sa o na mata ia Yesu. E manu ia i le mea o lo ia fia tau mawhai ia i. Ia? O lo le vaenga fwele le mulimuli, toi po tolu.
tolu ono ia ngai ta o mai wal to la Yesu I kansareta wa amai ai le ano tangata mamai ia mafa malo lo Yesu le vai ngamul na oka tele o tangata ma va venga na fai Yesu na va ai tangata mo la tu lo o Yesu o lo ile pule o lo ile mana e ese mai lava isi mana mai isi pule fa tau la itu ia la tu te lo aisa o Yesu e matau tia mea na i whaia. Tau lo le matau po suma le lima. Fa awa wina lava o whalele o narratives po tala ia na whaitau e. Le whaitau mai po tustusia mai e matei o moi tātou. Fa mai ua mai lau wharasaio, ma mwhai mua mua o le lua se furu. Ia, a mata mai lava I lau wharasaio nau mai Yerusalema. Au wharasaio ma lau tusi upu. Ua mai lau li e fi nau, e whaile fi nau nga mai Yesu I tonu o. I tonu o le mele whaile ngā lue ngā Yesu. A le fi nau ngā whapea. Se Yesu. O le u mātou loa mo mātou whaile whamaunia. Ua soli eo so o le tū la fono. O le lewa whano o la tau lima. O na whato a ai eilea. Ia. E te lei o le whamtalanga ngai I ngā oka. Ai vai nei ai. O le tele o mea mata ngofi o onga nai mua mai ina. I le mta upunga suma le lima. E whai mai a whatu Yesu. La wa whenga o tau whamasino ma o tau. O ngai tau te leo. Ma whai o na tau sil tau tū la fono. Mai mea lofa mta ulanga o tau ta mama o tau tina. Tau te le tau te ole ave o maina ile manu malu. E ko o ngofo mkoe whaonga. O whela o nā mea lama o tau whai ai ko wa ai ai. I si mea whatau wa ai le ai mea ngai matu wā whai nei o tau tono tau ai. Whai poe fitunga hewe mai o tau tangata pe pelo. E te tau lava ia te o tau le walo anga I sei o whape mai. O whaala talata mai nei a tau le nei nu o e mao lātou ngutu. Ma vii mai a tau I o lātou lau ngutu. A o lātou loto o tau ma mao I a tau. Tā puai mai a tau. Ai lātou I a tau I lo lātou whaima. Ma tā upu o polo I ngā tangata. Me ona wala awa tu leo whetala e tu I a te lātou. Whaalongo mai o tau langona. E le o le mea ua tuu I le ngutu e lea ngai le tangata. A o le mea e sau mai le ngutu. O lea ua lea ngai le tangata. Ia aluifo ai lalo. Koe o mai lo Yesu maungu soo ai fesili lo maungu soo. Ia Yesu. Yesu, lea ele winga o le mea ngai whai ai. Whaamtala lo le Yesu I lalo le whai upo sfuma leono. Ona whetala atu leo Yesu. Tau tele au langona fo I e auto. O ke ngia Yesu langa vaenga le hong soo. Ko ke leilo foi o ko ele winga o mele o foi la ulia. Fa mai Yesu tote fa mai o mea uma ua tuu I le ngutu ua o I le manava ona la fo ina lea ile maliunga. Ya, ngai te ma mlama le mele fa mai Yesu o le mea lul manava me ke aia fa pa ia ai alul manava ia o ko liu le fule pe asa ufaf. Mai Yesu o le winga upu liu maliunga. E wha mai whai po sumal wale. A o mea e sau mai le ngutu. Ia po o upu whaasau siri, po o upu leanga, po o upu tau mui mui, po o upu e sau mai le loto leanga. Wha mai, a o mea e sau mai le ngutu. Wa lua e ia mai le loto. O mea ia e leanga ai le tangata. A wai lua e mai le loto o le manatu leanga. O le whasio tangata, o le muli lua, o le whaitaanga, o le ngoi, o le muli maupelo, ma upu leanga. O mea ie leanga ele tangata. O e ai ma lima e le iwa whano. E le o lea e leanga ai, e le o lea e leanga ele tangata. E sisi whaapunga, me Yesu, e ke le leanga ai pe a whai, e le lea o lima, ia kakauanga whanga o lima. Fo le ingei vai teinika ke walanga ke o, mo wai fo sisi wha mai. A wha mai Yesu, ai le tau popole pe a whai ke ai le whangoa o lima. I le leanga i sisi. O le mea na matua i se a ma le mea lai o mai e au li ia. E lui mai Yesu. E wha mai le whai upo e lusu mal tasi, a ngai lusu mal valu, o ma liu ese mai Yesu, ma luatu o i e turo ma sai tonu, sau le whawhine kanana, ma wala au mai Yesu se e alofa mai se I wha amalo lola au tamateine, ua ulu fia e te moni. Ia peia ina e ana le ana
le ana fa mai ele fa final na ia Yesu se o ka fiu e mai o so o ele malolo jasia talo Yesu malolo ai o malo mai le oli fisila Yesu le me le malolo ia ele malolo ile tantitile ya mato ai fa mai Yesu se nga o le talo male ana pongi o ese me fa pena ele ka fao la wor kele la ko kalo le mai malolo le e ke anga pongi e te tuli vai e te talo sa ili le mana te sa ili le fao unga te sa ili le atua e au mai le pule ma le mana e fai ele va venga o fko amai le atua ai le ka ai alu te talo ele fa fenga malolo pe a fai ele se te talo le se ana pongi. It's very powerful only prayers and fasting can enable you to cast out those demons from those people. Ta'uia, toka. Peu pelua iwa, o tolu iwa. La umai tangata mamai, au mai vai o Yesu, pipili o ta'uaso, ngu mutu, fayatu Yesu yon so, o te alofa atu le motu o tangata e to tele, awa o le asu tonu le nei, ele fukoe, to fetu ko fo la to tupu meleng tupu mo o tatu no fo mai la to ele ai fo ini ala to me ai fa mai la so pe tatu te maua e to nga va ni me ai fa fanga ai la to mo wa ko kele ya ngai ta o me numero fa mai e fa fi na o tani a fa popola e matina o lo nga pe va luafi fa popo e men kamai e ro pe se fu luafi fa pe nga vol va venga mo mua len fa mai li mafi e fai tau ngā tani. Ngai loa e lese ka mai crowd, e lengi ka mai crowd e muli a Yesu e whaalongolongo i le upo le tua, ma whaalongolongo i upo le malo le tua. Ia e mai se foi o le maua i o le lunch i le uli, po le mea i o le fiafi awa e lese me fai ese me ai. Na, fesili e tulo Yesu, e fia ea ni a reto lo i a te uto. Makauria, e whaalua pe e whaalua nga whaile. Va venga le Yesu ese ale si fa mai li mafe ale si fa mai fafe ale si fa mai lua ia ma reto fo e lima ia ale si fo e fa mai fo e fa ia mai fo e lua ia o e fitu ma le lua ale si e lima ia ma le lua e fitu a reto ia ale o mesi mesa tu mamo fo ye fa pe o sai fi sili Yesu le ulia e fienga reto ya to aisa langa fo ngai tanga te yo mai lengi lunch ala ulia so stay mi o mai Yesu e o ma avela ko me ai la ko lunch le so o Yesu aisa langa e umilaso e ai so fo le fi ai ala ye la ko lunch luinga la fi sili Yesu soli e inko lunch la ilo Yesu e leila ko lancha e fia me nga ko ya ko me ai ya e saul kali ko fiku yo ke ro po ila u manga ai la ko lancha me ko fiku ya reto to ya mai e lua ye e fa mai Yesu o mai i o malona ai to le la va venga mo fulu lua atonga to a i va venga nga ta mai fu ena tu moilo ete po ato ofe vo i e fitu nga tu moi le matau tia o le va venga no fa Yesu makau kia sa lo le matau po fu malono ai a mata la vale fa mo mua e on fa po fa sili for sai sa ka yo se fa longa mai le langi se va venga e fa ma ni ai le pule o lo ye fa ai ni va venga me le lefsi si le uli ia o fa tu Yesu o to sa ili se fa longa mo to i te le langi pe a mu mai ai o misia to le fai longa o lo o tō teimi e wha sauina ai o tō mai pōpua ngā e o mai. Pa mai leo Yesu, nā o le fai longa o iona o te avatu i a te utau. O le fai longa o iona. Pa mai the sign, mai e upunga pa mai the signs of times, e se le tāu o le fai upuna. Pa mai o le fai longa o le teimi, fai longa o le tausanga. Loinga e so se au ngā tūpulanga lava, po so se teimi fo i so i fua el tangata. E tofu lava
ma whailonga e loa i le tangata. Ia mea o lo whapena ona ite mai, ma whailoa mai ai, le mea e o i ai le lumanai. Pe o i ai le fuafuanga ma le pol kalame a le atua i le lumanai. O le fesiri la wali ia i se whailonga. A o le fa yetu Yesu, wa leva ona a mai le whailonga mai le langi ia te utau. It's your time. Nga o mai e le whailonga le atua mai le langi. Oi, wow. Ai na misi ia te utau. O le whailonga mai le langi. O a una o sau, ina ia whaola, whaia le whaola tanga, mo o tau. Mo le lalangi. Na misi. Mena na mai o le whailonga iona o te avatua ia te utu oisa. Whaatataui Yesu i le whaatinonga o le whaola tanga. Whaatinonga o le whaola tanga e tolu po na iai Yesu i le manawa o le ele. Pea o iona e tolu foi po na iai iona. Tolu au na iai iona le manawa lia. Aina toi sau fafo ma le manawa lia. Melana fa mai Yesu no o te watua ia tu tō na o le whailonga iona. Tu te mā fau iai i le tā ua tele. O lo o tō leiloa ina o le whailonga, the signs of my fathers, o le mean au mai e le atua mō o tō ina i o tō loa. O le whaasau ina na o tō. Langa so se whailonga e whailo mai. Pela o whailonga mumui e loa lau li ia. E ei taimi e mumu le polo nuinga e manei e leo. O ilo le leia lau li ia. Mumu le vaveao. O lono winga. E iei le matangi, e iei ia le awha, e iei le mea o le aoso mai se taimi o le aso lea. Wapenale i ite a tangata o masani e tangata i utaia. Mela lefa mai Yesu. O tōro le leia mea na. O le whailonga o le matangofie, o le ao mai le lumanai e matangofie. O tōro fo i le whailonga o le mea o le asau. Ai iei le mala e muli mai e le awha. A o lea na sau le whailonga lo o tau taimi. E whaasauina o tau le whailonga lea pe ana whapetu te talia. Ai o tau le talia, lono inga. O ngai muli mai le mala ia te utau. Muli mai le whaamsinonga le atua ia te utau. Tau ia i o tau. Ona o tau le talia ina, le whailonga a le atua na mai mo o tau. In your time. Your time. Yeah, alna. Ke ila uri i ele. Anyway, ale atitala atu le tātou le ngalanga le wo. Vai atu le to is fuluma le whaata tu minute. Au te lola whangata mai nā i le vaenga le nā o le mtau pusuma le ono se wha uma le vaso le mtau pusuma le fitu. Ia, ala utatala no atu pe lava. Pe a whai e le statu wala au sau. Nau tala atu le tātou leina. Ia, mai fo isau finangalo, mai sau wala au mai. Tolu fitu, ta siri mai va tolu. Mai sau wha apopo le tātou mta upu. Whai upu lima e o suma le lua na e tala noa Yesu mai. Ia outou matua alo ese mai mea wha fete ale au farsaio masatu kaio. O le muvle a Yesu ma ono so o ile aso lea. No, a uale a vea ni a reto e au ele au so. O lala i ele manatu o le au so. O lea e tfaiatu Yesu i mea whaafefete. Ua o te ngia lato, po o se mea fo i e whaatataua i lea. Wale a vea ni whalawa mata i a mani a ret po ani me whaiese lato me a ile mele o iai. Ai te iloa ua i loa atu i Yesu lau wharesaio ma lau sātu. Kai o le fotu mai tamai o le ase lato me la whai. Ai whaiatu lo Yesu i lau li ia. Iau tau whai tete lava. Mai iau tau alo ese i mea whaafete ale au wharesaio ma sātu kai o. Ale ala winga o lapta inga Yesu. O le mea whaafete i le whinangalo Yesu. O le mea ele lea po le mea leanga. It's evilness. Mai leo i sula ulia. Iau tau whaai te lava i le awuli ia. Ma la tu a onga. Ma la tu mea tau te whaalongo iai. Ma mea tau mawhai ai. Whaai te ai. Lapta inga fo inga mo tato uma. Tato whaai te. Whamai Yesu whaai te i tatou. I le mea whaafefete al te apolo. O le warninga Yesu whamai whaai te ne ia whaina i tatou.
i le mea whaafete al ti apolo. E whaatusa e Iesu, na whaangavo i Iesu le mea whaafete le whaatawanga i ei le tupo lona malo, se whaatusanga le leile na. Lesi whaatusanga lea i Iesu o le mea whaafete lea, leanga a tuu le mea leanga a ave le yeast po o le mea whaafete e tu tonu o le whalau mata. O nā whaina a toa i leo le whalau mata. Leo sau tātou wala au, whaatalofa le tātou wala au, mle ngang whaalalo, talofa lava. Talofa atu lau sunga poni. Talofa, o i le sau noa whaman mole. O Antonina. Talofa Antonina, ma lo lava ia te oltina. Ia. Ma lo foi lau sunga mo por kalame mana i nei tula le afiafi. Whaaftai foi mo whaapala malamai na tātou tāu. Wai moni a lai tau tala i a fionga le atua e atu tu mai ni wai te yo le foi mawai tātou. Eleli. Mawai. Ia te awai au te mawai foi wao nisi teini. Ia ina ana o ai lutu. Ai o lo a whai na pe foi isi tu ai ngana. O ai pule ala vale. Ai vai ati foi mea o laile o. I te iale o so le fia i tangata. Ai whaafitai te le lava poni ngole. Sa upu mana ia foi man fa amala malamanga le tisa au mai foi tu esue ia ile nei ia so foi sta ta upu Eleli. ai na vili atila vela ngolango la pu kalame Aftai. mai man ia la vela la pu kalame nei ia fi foi tu ta sila ngale Aftai. Aftai tele lava mulea manua manuia le po fa to fa so fua Ia, whaaftai tele lava ia te oltina, tonina, whaaftai, langulangu mai, ia ai whaamanuia atu le tua, manuia le nei po, whainga malolonga, ia, soifo ia. so fua Whaaftai. Se tasi o tina, ia, se tasi o, fo o tina e langulangu mai lava le tātum tā upul, tina ia Antonina, whaaftai tele lava Antonina e tu sai malo langulangu mai, le tātum tā upu, whaamanuia atu le tua ia te oe, ia, nai tala le tātou leina, walau mai, te fua e walau mai, ia e uma le tātou minute, ia te toe se fulu, ia, e lelo walau mai, ia ona, paileo sofi na ngalo, ia, le na, whai upo e sfulu tolu e o lua sfulu le mta upo suma le ono, ia, ole, te motal noanga vo i Iesu mo on so, o whatu Iesu, o ia ui le tō whalongo i le moto tangata. Ia, maisi o Elia, maisi o ane le baptiso, maisi o profeta, maisi o le amna, ai au kou. Ia, oso atu o raka mo petelu, o petelu ai, vo le vave ia le, ia langa i pe o le right hand man, ngai Iesu mai pida, o oia le ke riso, you are the Christ, the Son of God, sa o le kari pida. Na, patalofa atu le tātou walau, alofa. Alofa lau. Malo, soy forma o lo suma pa. Lofa loto. Malo lau. Malo. Fasta ile o folo wa no ne po ele. Ese matango fielo fa mal mal mai na le. Al meu tanga sta ya le tua ele tu sa. Mana mionga me faia. Me volta sta vivi in fasta ile tua per no foi. Va ver fascino limo tra foi ka kole wa. Tu lo le upo fa laina. Asili musta tu lo wa mau. Musta ta foi início vai. Ele o fa ma ni samale upo. Hasta foi le tua ina o au mai ile per fo no fa so asule de mai ta ile ana. Yeah. Lan tama sa ilu mo irota. Hasta ile tua. Wala fe mai yo ane. O ile fe mai o ya le fe mai el va ngale mai. No ia va o ia le tiko. Mai ia va o ia ko ai pisto makanana awang ifa o ia. Il mele le wa makal wa ki wa ka ia ku perfecta. O le wa makama i ka kale rota. Le tu. Ya o le tupu. Ale la le wa ko sa no al mena o ia. Ia le ko ino al no pe ana sa no. O le me ke fe ko i mai ia o pale le fama o ni lu mo le tua. Alu maloto ato o ne masa salo. Pe te luna na sau. O le na wala mai le li fa o le fia va ai fa longa le usa vali a kule li fa o le longa sam. Ale usa nga specia al mana sil matang.
alongo po fefe mango solo a saulan sila nanti lo o le li faola le ai oi mai ai I fa stai fo ia Yesu ke riso ko faola ia mangalona ko lo no fa so fa mo ino o Peter ai ma mai ia o fo ia o sa noanga I meia wale o sa no foi I me o le peo pe se fa ko se ko sila fa pe wa o ia lima ma resto lua lau la foi sa foi le si le foi evangelia pa me na fili o ina au mai fa me sa mai tisi o ia o resto o ia le ai la pe esi le fa mai I va le mai nga o le fa ko le au so ia Yesu ka o resto ai le ngong fa lo va venga le After le tuole wa maka le ava ai e ona so ai sa o le wo foi fesilia Yesu per finele na sa o melana tama o melana tama fa malo ai le malo le so le vo ko fesilia Yesu e pe for tanga foi le tai sai so se laulen fai dan sala I le yo foi ai sa so mta ai fai sala Yesu o le talo male ana poni do se me fai ai me fa pena After le ta o mai ai ta so mai se ma so tanga ta losu a lui o ma fia a foi mai ia o ia e peru a mai a wangi pe ma ko o tanga ta pe o sami a wan ma salvali o a ma tsono o Yesu Kristo le u ka kukalia ma salistono en malim fala va au ilungo sa saro ta to se ma fai ai me uma ta sa to o talo ma na pongi fa moe me uma ile tua so I foi ala sof peles Kristo ma na ia po kala me ne po eu lava nga fa popo a família le so ela pe ya as pele sua fa unga le nganga pa ia manasu malangona fa pena stele ni nganga ma sa siman malo ina pele so fa isu ang fango male mal fa no ngoi pos nga fu e ni foi fa fenga ngai ni se po va yaso e pe por kala me esto el mesai e ale e lo fatela la sunga oni ka pleso ni le lo pa fa ko mai no ia nei po lo fa asau lo su le foi lo ina poi lo awar se le vave sa no el manuel maut fa foi ta so fa foi fa ta se pe le inga mal fa sta ile sua ta so felo el vai so fo ta so mal finangalo le sua fa so fa eso fo poni ya lo fa tu lo to so foi mo le ya bless fa so fo ta mana ya mai me ya sa no loto ya ole se ole se o me tu si la lo tu stala wala uri e to o le tele yo o me tono tu si nei tolu o le matai o mareko maluka ia tai tu sa le leia es el fa ngofa punga nem sa lo la o le ai fa mtala mai pa friko luka ngai fa mtala mai I lana foi records yang kuskusinga ia o le me aina watu o mai titi ia te lo o va venga ia ai sa lo ngai fa upu mai ngai luka I lana foi so suenga ia o le lancho le mai titi au te lo te le au te mi e fa I me e tawang tapa ku Yesu o le yengi me ai lauri ia wa ke lo la sa unia o naso ia ai mana I fo ile me na le tawang e luto ia sa o le lo pose me ai sta mai titinga nga ma le lancho le mai titi fa ile le va venga Yesu e le naso e se le mana ia talo nae pe on tato ia I fai unga mai lava e se le tawo me le la tato fai o wal mta upule es fulu ono fai pus fulu tolu lu se fulu Nai no na uma na folele ona foi atu Yesu o Peteru o oil ke riso le alo le tu foi atu lo ma Yesu ya Peteru mana ye tele Peteru ole mele ole a suelo mo ole a folele ole a fai ngo o ya the rock fai ngo ya Petra ia ole aso la vala le nei ia ole ati na e la e kale si e lunga le nei papa e le mafai fo e fai to o se ole ona manu malo ia ia o ile na mata ile fatu ino le kale si a Yesu Kristo na mata I sa ngonga le Yesu ta ua ia ole sa ngonga Yesu
o i le tu ina tuai le pule ia le authority ia petelu ina ia whapena ona whai ai le whina ngalo o lonta ma ati na e lungo le ka o folelo nei papa o lo tautala Yesu o le papa o ia lava ke riso Yesu ma te rie lua mea e lua to inga papa i mele o Peteru ia ma Yesu o le upu la upu folele o le Petro Petro o lo fa tau nga i a Peteru o nga o se papa folele le titi a le Petra o le papa makua tele a toe mausali o lo fa taula le ia Yesu la o le papa fa vai le kalesia a Peteru ia o le papa le e mwhaiona ti na e aliali mai lunga ia mati na e le kalesia le uinganga le ngō pira o foelele o ia o le a vatu ele ki o le malo le tua e a matai e ia ma le maona maona uso ia o Yesu ia le ekalesia Yesu Kiriso msalo tatu toe a matai i le mele langa ini mea matango fi e na fo i sa nonga Yesu ngai isi fo upunga i la luifo o me te fusfusia i le langi fusfusia fo i la nei o me te tala i le langi tala i nei me fa pena ia ona e fa tau umanga i le mele le pule lea wa watu ia Peteru ia tatu tala noa i le vas fo fa wa i fa umal tatu mta upul vaenga lea e le vas fo ia wa umal tatu teimi ale a fa i ul tatu mta upu ise te taro ia o ele tu le nei po afti tele la o fio on o fionga pa ia ele mana alo ele pule alo ele le moni male ato toa pe a fai ma te malama iai aftaile i le fiafi le tuo ma tu falongolongo il tele mea na o mai o Yesu ya ma tou ale la upu na e sau noa ma o atu i al moto tangata me se fo i o so a me fo i e tau mta alfenga i ona o ina i ma tou il ne yo langa ma tu te iai talo ina ia mausali o onga o laulava upu lau fio pa ia yo matu loto te whaamanuia whaamanuianga yo matu o langa whaaleanganga whaamanuia i si o matu o tunu o tagata Samoa le nei po mo fo se malo long file mo me se foi le aso ta e ngā luenga mo se vai aso manuia ia evi ia pea lau fio e whaamanuia nei o nanga le radio Samoa pulenga ma lau whai ngā luenga anga leile tua nei pom fo fanga to fo ia fo la ofinga luenga mai se lava to fanga ma malo longa utangat matu maua se pom nuia vi ia pe la fio na matu talo ala ya Yesu lo matu li olo matu faola amen ia tatu po clame la tu lo Upega ile Loloto nei foi vai aso tatu tu no pele el famo mo ia la tatu to e mafuta fo il taimi masani vai fo ele vai aso asa nei ia mo nei taimi ora auto ona nei poni fomiti fa so foi mo nei taimi God bless